Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization hakakatnyo trik urempang arca arpusan. Kalalik ban bu jing tho au Chief Electoral Officer UBDR Tiwari ban ujor hakabede bagajing penken an kaseng National People's Party dak bakeno baki brio jong ke NPP hapo West Chantia kipen biet yaki brio ling baka skim Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ban thap yaki kertong jongki. Usamla balajiat jerwa ubadai General Secretary ke Hito Shillong City Ulaong baka seng kalayo ikijing ujo nagipat ba ka West Chantia Hills halor kani dak baki keliru baka PMAYG scheme kadesisya na ka scheme kabayo lingbao MLA. Usamla balajiat ulaong baka nigijing pentame kipat ba kalong kajing penkenya ka Model Code of Conduct ula pensyai baka scheme PMAYG kawan naka sorkar pedeng om naka sorkar jela hakba baro kibadok basuk bat kinong kendong kinyo ya ka scheme. Kumta nakaliang kaseng kalakerpat yu CEO baun pet bat bandai halor kani kenang bakajing jet yakinong mikmat kanong kebakhut kebasuba. Mahte ngi kumka New Trap Integrated Territorial Organization. Matasi lawan matasi ni po additional secretary ban kendo ya BDR Tiwari les tangba umdan pan. Te kajingwan jongi matakas ngiro kalong ba ngiwan bu complain ka formal complaint against kini ki party workers shani siya po West Chantia Hills Lamar Balay dakani ka scheme PMAYG kani ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin te dakani ka scheme ki pendit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jong kim ada fitap kini kita pateng jong kiru kan mi EA hapo jong kani ka PMAYG bat artaru kini preference ru nang tapat ki hablek mi ru sya MLA ban yo ya kani ka scheme te kani kalong ka gross violation ka Model Code of Conduct jong ka Election Commission of India ro te kalong ba hakata kanong remhi ngiwan ta kasi hangni bangbu kani ka formal complaint amar balay siya ni siya po West Chantia Hills kani labon ki complaint diyo ki complaint na ki patba mo ki phone ni patba makaja ta te kadai siya na amba mo ke ka bakita ki scheme bangyo limba jong ki MLA andre kat kumungin na pensyai pat ka PMAYG kamdera ka scheme bawan kadi ka centrally kamdera ka state funded scheme andre kadi centrally funded scheme de kipat ya kaniro kadan la kajong ka rukom trekam ka rukom sam ki beneficiary segini ki ya kani ka scheme de andre hangni pat nilap bangiyo sngo mo ba kidan kita ki breu baki penthame ki breu kata ka rukom ba lada fitap ini ngiyo konta ngiyo kita di benefit jadi kita kan ke parti ini banyak ini katkum ka jing complain di breu ngiyo complain ni dia kalong ba kidai hi napo ka ruling party kata kalong ba ke NPP ke gitu kuat Kay mana kalian jumi ke lada kade ka rumors lu ngikwa ba kum kani ka jaj kamde bandan dah kanang ba kipat baru kidi ban suku ba kani ka scheme kamde dah ka ba kade ba dapat ba lada fitab buat yanu ru finyo kani ka scheme andai kani ka scheme kalong ba ya baro khaj ya bodok basuk ya ta baro khaj kidi ban yo kani ka scheme kam le sya poki thain nong kandong mo te nakaliang jung ni ngikwa hi lada kalitang ka allegations nakaliang jung kipat baru ngikwa yu Chief Electoral Officer baun pet investigate ya kani ka matter kadang ba nila ban ensure dia kata ka free fair and clean election